Voilà, Moussib, on dit Alhamdulillah, et nous sommes arrivés à Horefello. Et nous on dit, c'est le petit qui est là. Tout à l'heure, il était avec nous au bureau. Mais Harry il était bureau Mako, c'est sa maman qui est là à dimanche. Donc, j'ai échangé avec sa maman. Elle m'a donné plusieurs explications autour de l'éducation de son enfant. Justement, elle-même, elle a affirmé que, parce que Harry, donc, elle-même, personnellement, elle n'a pas les nouvelles du papa de son enfant. Donc, ça fait vraiment pitié, ça fait mal au cœur de voir la situation d'un enfant pareil. Mais j'avoue qu'il n'est pas le seul, la maman. Il y en a plusieurs. Mais avant de continuer, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, notamment les mamans. Enen ɓiɗɗo debbo woni jombade woni en jombaka kala jalluɗo en fi éducation ɓiɗɗo men non wota yotto wota wullu wota waɗu hunde bujoɗe habbodo mo ka tourna parce que no wona woni riwo ɓiɗɗo debbo jalata debbo ɓiɗɗo debbo jalata debbo min ko o pay ko yawno ka biro inni men okkormo ko men nyami de wano okkorde mo ko mo nyama men hakkito mo men ya mais j'ai aussi des enfants. Les autres membres de l'ONG ont aussi des enfants. Donc, quand la bito debbo jaldo bito debbo fi bito makko, hara yo andu kankadi goddo no habbi mo jango. No way sa jali goddo fi bengu, hara no yurmi ha fekkiti. Figidi ndi wela fi. Donc, nene bobo ko première remarque ngon non taw. Do yo temedere yotude mano ne irta bito ma. Andu ko anjibini yo. Fattu non kadi ko wodi ko baba ko wona nene. Si woni han aredi ɓiɗɗo a firtike mo ajibinimo wakkilo ne a bobo ma ɓen hay si tawi woni fus ala ko nyama donc ɓiɓɓe alal uma ɓen anda ko ɗum ɓe wonta jango si temedere jalima habbo yoɓe ka tourna joni mi faala andude oɗo gonɗum ko ɓiɗɗa ko afo ma on ni kono wonɗa mi yita kumpay ko game won yamde ko sinabira ben don de fata men nyama on de biro biran fi ni ben ma ben lan kay fi ni ko ben tena aisha kono na wan atali da ekkitare ka awawi no to ton da ekkitare a jomba ka taw hay ko son jawndu nyondo won ana wude fi pay ko ma ko halto so na da maka de mecce o job tawon go to o jinda mo kono no wondir non de fa o to ga ma wala ga leer go kat o tata de fois kadi o wala ka travaux de fa kat o tata ko sar ton wala kono no ketorda fi dum do Aisha yeda butogol mo o hayen to matungo sudo don kon on desduda fi éducation bomma ala jon ka walli tala namnira hal kon man kama fi anu bi dama bul njeita mbudi c'est-à-dire je comprends pas katali awawi golle den ka e kito ton tam wawal sa yi ala hebude fuston taw ɓiɗɗo ma ko duggel mani mardisa antiki a irritiki ɗo pay kuma ko travaux walata ko wonde pet o dogata wara ɗo sinaron ko ton woni walata ko ton o nyamata ko ton o jindata ko ton woni wala ɗum aninama hanene lande joni ko ɗum no miijiɗa ay woni no animma ko ɗum miijiɗa jon ko yan walli tala namnira hara ko ɗum e ballal men wallete parce que bene sago amen hande kadi min yeta do kala nanon kanko tungoy o holli me ɓurɓe cappande joka sare mamon ɓe fof maɓɓe ɓe hewtite ka maɓɓe mamen ɗaɓɓano men nadira ɓe mecce ɓe wona ka mecce maɓɓe ene ko sonja defuma ya indelan mi yaadu e ɓiɗɗo ma o na mi yaadu e makko
mi yaado e makko ma wal so dollanno tabitira ko golle si mi yaadi non o heɓi mecce o woni lanɗo janngo a yetana ɓiɗɗo ma o a yetanta ɓiɗɗo ma o a waawi haalan gollan yo mi yaadu e ɓiɗɗo ma o few kumpa e ko no boni ñaande mi nani woɓɓe no inna wo miɗo bambande pay ko ngun hoore ma min lay mi anda ɓiɗɗo ma mi yollitima kala jalɗo ma e hoore bobo ma o habbo e mo ka turna fii bobo hersinaki ko wonta lekki ma kin jango hande fii kumpay ko no fewnori ni o jaɓantama no nantama golle makko wo jinduru o sutti vi on ka saare o wodi pay ko fota ko ñara ko fiima alhamdulillah o ɗo o naatali ɗin piiji joni sa ni yo mi yaado e fo si tawi woni o woni lanɗo jango a yanta ɓiɗɗo ma jungo han a yantamo joni mi yaado e ɓiɗɗo ma o moi je pense que Blaise il y a des choses il faut réfléchir madame hande ko gonga humpitaki baba o hiɗa wondi e o nantama kaka travaux woni e walude menen mojobere amen nde men artiri ɓiɗɗo ma hanka suuduma a inni yo mi yaado e ɓiɗɗo ma o joni si mi yaadi o ɓiɗɗo ma menen men ketiki ha o feewi o woni neɗɗo a yalta innamen ko ɓiɗɗo ma o ni jonte la ɓiɗɗango laamiki hande a yanta ɓiɗɗo ma o hiɗan ko ɗaɗi kono adna Allah fo ɗo soti yo mi yaado e ɓiɗɗo ma a yanta ɓiɗɗo ma aduna a falaka ɓiɗɗo ma aduna inanali madame Mesdames, messieurs, je pense qu'on va se limiter là. On n'y peut rien. On va revenir dans une autre émission. À tout à l'heure.